sosor meong leutik di sosor kabeh pajar indungna disusu ieu deui kotok naon bisa nyerang kan itu jambul si jambul ayo dia awas kotok-kotok asup ke dapur cing pinuh cing sawa ayo ya sawan siu unyil si unyil disosor ku budak kaleutik sosornya susuan lagi nyen sosornya susuan si unyil kaleutik lumayan dia buntut na digegel soalnya lah ini black tuh si unyil loh unyil besar ya dia kenyot itu si unyil bajar susu iya dia udah disosor hidung lamarannya temai douching ya hidungan mah pasang dia polong ucing leutik eta sawan batur tok dia dia kuda nyil iya kuna di DNF rejet